Folklórna skupina Majdan z Litmanovej vznikla, a to je naozaj zaujímavá informácia, iba pred rokom. Dôvodom alebo motiváciou pre jej vznik je takmer autentické prostredie, v ktorom žijú, stále živé spomienky starých a prastarých rodičov, chuť do práce a spevácky talent jej členov. Názov je odvodený od slova Majdan, čo znamená gazdovské obydlie na lúkach počas letných mesiacov. Naša druhá novinka, folklórna skupina Majdan z Litmanovej pri Starej Ľubovni. Špivánka, ktorú vám zašpívame, bolo u nás čutý počas hrabania ako šina. Litmanova, naše malé selo, nachodiča v hornatom chotáru. Donedávna boli jej súčasťou lítní pastierská misca, takzvané Majdana. Sú to lúky v lisách s dervianými choškami, kde sa ľudia v líti šťahovali so svojimi korovami i ovečkami. Tu kosili, hrabali i zvozili šína. A ešte pri tej roboti tvorili prekrásne špivánky, ktoré sa potom zo všetkých strán ozvali. I dneska sa zejdú naše mamky, ňaňové i molodež a svojima špivánkami znajú stornúť celú širokú okolicu. Смотрели, призрите вы, хлопці, яка то красота, та ша скоро видраляли з високого плота. Як ми йшли ми з граблями, рабати, та нас хлопці хотіли так, де драліти. Призрите дівчата, на полю робота, мати часу собі найти порядного хлопа. Litmanovi dівки собі шпівають, а там споза гори хлопці скаджають. Потеку нам хлопці, победяріємо, трошка танцю, шпіву, цупки, ви собі вип'ємо. Потеку нам хлопці, победяріємо, трошка танцю, шпіву, цупки, ви собі вип'ємо.